Gikundi giki kirikanite gukorwo giathitwo ni mubunge wa gicigo gia Kapseret Oscar Sudi makorwo makimomora nyumba mugunda-ini umwe wa eka 20 uria wirikanite kwigwatirwo ni mundu kiumbe. Miaka iri mihituku family iria yakite mugunda-ini uyu ni marutururirwo na nyumba ciao ikimomorwo. Sudi akiuga kuri na andu makoretwo na matanya makwigwatira mugunda uyu mugaru na watho, lakini yangu ni eka 7 na mwingine eka 11 na mwingine eka 2. Manyumba 7 kapomoa pamoja na kondo na kila kitu yangu yakapomolewa kaharibika kabisa. Ona kuri uguo Jacob Kiplagat uri urakoretwo agikara mugunda-ini uyu augite mucii wake umumoretwo gutari na watho wa igoti, agitariria we hamwe na andu angi 5 magurite mugunda uyu kuma kuri kambuni imwe ya wendia wa migunda. Ng'ombe zangu zikakufa, kondoo zikakufa kwa njia sababu ya hata makuku climate, yani mahali nilihamia climate ikaenda akaweyo vitu yote, sababu kumbe area yenye vitu ilikuwa inaishi hapo ikienda mahali ingine inaenda kukufa. Kiplagat hamwe noguo akomithitie giko kiu akienda uthuthuria mukinyaniru ukorwo gitafanio kuria ningi okiriire mubunge Sudi akiuga atafanitie mihango ya umomori ucio mugaru na watho. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.